uri kumva iki kiganiro ushobora kuba atari ubwa mbere wumvishe ijambo Microship. Ubundi Microship ni igiki? Bamwe babifata nk'ikimenyetso kijya gusa neza n'icyavuzwe muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ese kuko byaba ari byo? Ni iki abahanga bavuga kuri Microship? Ese iyi Microship yahereye mu bihugu bivugwa ko bikomeye ku isi? Isobanuye iki mu mibereho ya muntu ugereranyije n'ikinyejana tugezemo? Ntimucikwe. Ibuka gukanda subscribe kuri YouTube channel ukurikira ibiganiro byacu bikoroheye. Ubundi human microchip implant ni agakoresho k'ikoranabuhanga gashobora gutanga amakuru kagendeye ku byo gakuye mu mubiri. Kakaba gakorwa mu kinyabutabire cya silicate, gashyirwa mu mubiri w'umuntu kugira ngo gatange amakuru. Aka gakoresho kaba karimo umubare wihariye w'umuntu icyo twakita nka identification number, igomba kuba ifite aho ihuriye n'amakuru y'umuntu agiye ari mu mashini asanzwe tubona. Microchip itanga amakuru binyuze mu ruhu rw'umuntu mu buryo bwo gusikaninga. Urugero, niba ugeze imbere y'imodoka yawe igahita yihuza na ka kuma, imodoka igahita imenya ko wowe ka kuma karimo hageze. Urundi rugero nanone, niba baranditse muri laptop ko witwa Claude, ako gakoresho nako kaba gafite identification number irimo ko witwa Claude, bigahita bihuza no muri bwa buryo bwako ku buryo byakoroha kumenya izina ryawe batabanje kuri kubaza. Bimwe mu byo Microchip ihuzwa nabyo harimo amakuru y'umuntu ku giti cye, ibijyanye no kwivuza kwe, indwara runaka ndetse n'ibimuranga nka address, contact information. Iyi human microchip plant wavuga ko iri mu bwoko bw'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa mu gukora ibindi bintu bidasabye kubikoraho. Nko mu 1998, umushakashatsi w'umwongereza Kevin Warwick yakoze bwa mbere akuma gakorana na radio, radio frequency identification. Ako kuma yagashyizemo amakuru ku buryo yashoboraga gukoresha afungura inzugi ziye, kwatsa amatara n'ibindi. Nyuma y'iminsi 9 gakoze kahise kajyanwa mu nzu ndangamurage y'Ubwongereza, Science Museum mu mujyi wa London. Mu mwaka 2004 tariki ya 18 z'ukwa gatatu, inganda nka Nokia, Philips na Sony byakoze inama yiswe NFS yo kwiga uko batangiza uburyo kujya baba bazi neza amakuru ku matelefone, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amalaptop y'abakiriya bayo aho baba bari hose ku isi. Bimwe mu byo bashaka kujya bamenya harimo nko kugenzura neza umutekano w'amakuru y'abakiriya babo ndetse n'ububiko bwa telefone no kuba bakongera umuvuduko w'itumanaho. Mu mwaka 2005 umushakashatsi Amari Grafstra nawe yakoze agakoresho kameze nka Microchip akita 12KHZ M4102. Bakamutiye mu kiganza cye cy'ibumoso ku buryo yashoboraga gufungura imodoka yakoresheje iyo Microchip n'ibindi. Mu mwaka 2009 umushakashatsi Mark Gasson yakoze agakoresho kashyizwe mu kiganza cye cy'ibumoso. Muri 2010 Gasson n'ikipe ye bagaragaje uburyo ako gakoresho gashobora kubona virusi ya mudasobwa, kagahita gatanga amakuru ahantu hatandukanye kagaragaza ko ya mudasobwa irimo virusi. Gasson yavuze ko kwifashisha ibi bikoresho batwa nka implant, itumanaho hagati y'umuntu n'imashini ishobora kuba amagambo gusa bidasabye ko umuntu akora kuri iyo mashini. Muri uyu mwaka wa 2020 kwa 28 Kanama, Neuralink CEO Elon Musk ni kampani yagaragaje video yerekana ingurube yitwa Gertrude bari bashyize mu bwonko bwayo agakoresho kameze neza nk'igiceri kagaragaza ibyo iteganya gukora ndetse n'uburyo bayiremera intekerezo bakoresheje imashini. Abantu benshi bakeka ko ibi bikoresho bikoreshwa muri ubu buryo byaba bihuza neza n'ibyanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Haravuga ngo, nuko abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. Ese koko ibi byanditswe muri Bibiliya birahuzwa n'ukuri kw'iki kimenyetso? Reka dusuzume ibi. Inkuru mbamo iva ku kinyamakuru The Guardian ifite umutwe uvuga ngo, kwiyongera kwa Microchips, ese twiteguye ikoranabuhanga rizashyirwa mu ruhu rwacu? Iyo nkuru ivuga ko tariki ya 1 Kanama 2017 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
abakozi bakora mu isoko ryitwa 3 Square Market basabwe guterwamo microchips bikozwe na company ya Wisconsin mu buryo bwo kugira ngo bazajye bishyurwa batari kumwe, cashless payment. Abakozi 41 nibo bakoreweho icyo gikorwa, ariko ntago abakozi bose bakiriye neza icyo gikorwa, kubera ko nyuma yaho muri uwo mugoroba mu mapaji yabo ya Facebook bagiye bahishura ko icyo gikorwa ari nyamurwanya Kristo bagendeye ku byanditswe muri Bibiliya. Urubuga Library Index rwo rutangaza ko ibingibi ari ibinyoma byambaye ubusa, ngo bigenda bihuhiswa ko Microship ari ikimenyetso kizashyirwa ku muntu wese mu isi, bikaba bihuye n'umubare runaka uzajya ugaragaza ahantu hose uwo muntu ari. Abantu ngo bizera ko ari code izajya igufasha igiye kugura ikintu cyangwa kukigurisha, ariko ngo ibyo byose ni ibinyoma. Izi nkuru zose zivugaho ngo nta gihamya bagaragaza ko iyo Microship huye n'ikimenyetso kivugwa muri Bibiliya. Ibyo byose no kudasobanukirwa neza uriya murongo dusanga mu byahishuwe 13:15 kugeza kuri 18. Abantu benshi babifata nk'ibidasanzwe kuko bihura neza n'ibyanditswe muri Bibiliya, ariko ku Banyamerika n'ibindi bihugu byateye imbere mu ikoranabuhanga nka Sweden, iyi Microship ifatwa nk'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwabo, nk'uko umuntu atunga telefone nta kindi yitayeho. Mu gihugu cya Sweden abaturage benshi bagendana Microchips ziteye mu biganza byabo mu buryo bwo kuborohereza ubuzima mu byo bakenera, nko kujya mu mazu akorerwamo siporo, gyms, mu ngendo bagura amatike n'ibindi. Amakompani akomeye ku isi agenda akoresha izi Microchips bakazitera mu bakozi babo mu buryo bwo kuborohereza mu kubika imyirondoro yabo. Microchips zikoreshwa cyane n'izifashishwa nk'amakarita yo muri banki, izikoreshwa mu buryo bw'itumanaho hagati y'umuntu n'igikoresho n'ibindi. Isi turimo uyu munsi igendera ku muvuduko uteye ubwoba mu iterambere ugereranyije n'imyaka yabanje. Ku isi tuwe na biliyoni zirenga 8, abahanga bagenda bashaka inzira zose zishoboka zakoroshya ibintu byose, kugeza naho ushobora kuganira n'umuntu nk'abari kumwe kandi mutari kumwe. Isi ikoranabuhanga rifite ingaruka ku kiremwa muntu. Yego nta washidikanya ko hari ingaruka ku kiremwa muntu ku isi. Urugero, uyu munsi uzasanga inganda nyinshi zikomeye zikoresha mu mashini akora nk'abantu, robots, mu cyimbo cyo gukoresha abantu. Ibi bizatera kwiyongera k'ubushomeri mu isi, kuko ya robo ikora butaruhuka kandi igakora igihe n'imburagihe, mbese ninanirwa. Ibinyabuzima byinshi bigenda bikendera ku isi kubera iyangirika ry'ikirere bituruka ku myuka mibi iva mu nganda n'ibindi. Reka dusesengure, iyi telefone utunze uri gukoresha nubwo ntaho byanditse muri Bibiliya, nayo wayikoze yabishatse yareba neza ibyo uri gukora, akakugenzura uko abishaka, nk'uko twabibonye dutangira ko inganda za Nokia, Philips na Sony zakoze uburyo bwo kumenya umutekano w'amakuru y'abakiriya bayo kandi bibereye mu bihugu byabo. Ubwo iyo telefone nayo yakitwa Microship, aho bitandukaniye na Microship ya nyayo nuko atari imashini bagutera mu kiganza. Ibigenda bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi bigaragaza ko iyo Microship ishobora gukoreshwa nk'itegeko, ikifashishwa mu gukora ibintu byose, ariko igitera abantu ubwoba cyane nuko bihuye n'uriya murongo uri muri Bibiliya. Naho ubundi ibyo bakifashisha bagenzura isi ni byinshi kandi bimwe turabikoresha. Umuherwe Bill Gates yatangaje ko kugira ngo barebe umuntu wapimwe na COVID-19 bakoresha certificate ya Microship. Nta wakemeza ko iyi Microship ubwayo ari cyo kintu cya mbere cyabaho gihabanye n'imirongo yanditse muri Bibiliya, ko gikorwa n'abantu kandi gakora neza nk'uko ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa. Ikibazo kibazwa, ese abasoma uriya murongo nibo batawusobanukirwa neza, cyangwa ko iyi Microship ifite byinshi isobanuye mu gukorana n'imyuka mibi nk'uko bamwe babivuga? Ni byinshi wakibaza ugendeye ku bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki cyari ikiganiro Sobanukirwa, tubibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel mugakurikira ibindi biganiro bitandukanye. Divana TV, jya wakibagezagaho ni Anastase Kuradusenge.